에르균나 지 버슬랑가래 지 틀려들어 대하게 통내와 온라인 news.com 서칭 하나야 태문유 찾아주나 아자 몰라는 나이들아 서칭 더유제 아니면 프레커 आर्टिकल लाइदिएको तर तुमुनु यो नेचुराले नेवा न्यूज अनलाइन सचिन दट चिकपिन्यु मतिना चिकपिन्यु हपा मेउ सचिन दल रका चाहिँ चिकपिन्यु यने कौइचको कारण छुराले त सचिन युजको मको नाच मल्लाइन दाइने सरा सरा दैजिनेमा ढका औपचारिक ज्याजो भएको जिस सुनो यही वो क्वार्टर कलेजना दुनिया सोमके महिनाले देखि यही अनेसिले वो परम्परा कोदिमा जिसनेवा अनलाइन न्यूज चाहिँ गुलिपो दक्षिता याना सचित दर्टगा चाहिँ छिक्पिन नाप्ला नाप्ला ना तुचाने नाप्ला ना खला आदि इत्यादि क थपे जो उक्तले सचिन डेरु गाटो अनलाइन गेछौ वला समीक्षा विषयमा त्याजी पुष्कर दाइले विशेष आग्रह हैन अथे दीपक दाइ अथे चाहिँ राजभाइ दाइ र अथे चाहिँ जी राजेन्द्र जी त वे कपिन रे मको चिप्सले टिप्पणी आयो वेको पनि टिप्पणी नहुयाको तर वेको सबली कडा रूप उली दुख्यौंग उली स्पष्ट धाइमोर्ने त सायद मलाई न गो मने टौख वेको पनि अठ्या मने खला चारला मुसा राइन्जे गुलेले वेको अग्नाजि र त प्याउ सानी निवास भाइ तका त्यो आन्दोलन हो गुले मेस नि आउ रुटा चाहिँ वेको फटटे आइसन्डे नेवा टाइपी गोड तो प्याउ हो कारण लस्तो छु अरे हामीले कुगिनी बिना मनुमा उन वेगमा फेसबुक छ पुगेन हामीले अनलाइन पटे फटसबा होइछौ फोटो गर्न हो गाडाले वेगमा सुराल चाहिँ क्लिक एन्ड दिस अलि सिका छिन र बडा सटिक त थौ खेप्नु हुँदै अरे राजभाइ दैन अठाटा इलेभेन नाप्लाले क्वालिटी क्वान्टिटी जो मको क्वालिटीमा त वेगमा धाइदल हैन उले गर्यो अझ पुष्कर दाइ बाखेला अझै अपवास छ नभए त्यहाँ पुष्कर दाइ फलानु पत्रकार न अनुभव न कि वेगमा एकै पाटो चर्च है साइड वेगै चर्च छौला ठाउँछि सभा चाहिँ जुल अलि सचिन हुन्थ्यो लस्ता आउनु आदि इत्यादि जुको पाकेमा हुने आज पाके हुने चाहिँ प्रमुख नाटा हुने खटले खेल्ला पत्रकार थिएन भयो तन सुरेश सिन्हा प मल्लै रा विश्वविद्यालय हाउस पत्रिका हुने सिएसयो वेगै सिएसयो नहो सत्य खला भन्छ पत्रकारिता भन्छ मल्लै चला सत्य खला मल्लै चेतना विश्वविद्यालय इनादेना बुझ्याको पत्रकारिता तर जिन हाट्नु छ हामीले नेवा अनलाइन त पत्रकारिता छौ चाहिँ सुरासिन चाहिँ बिरागठ अनलाइन त गरेर घाटा एक्टिभ भन्छ वो चाहिँ भ्रमजी खस सुराहरूले सिंगै नेवा त्यो आन्दोलन सिंगै नेवा त्यो हक अधिकार सिंगै नेवा त्यो मुन्चु ढुकी मरलाले कोन चु मरो ए अनलाइन वो गरेर ठीक है जी इनादे छाओ अले लोकप्रियता सवाल छ जिया अनलाइन आफू त जो कारण जिसो नेपाली भाषा अनलाइन सोस याखना अल तो दर्ता प्रोसेस है उनमें उन पचलन का दाई अप कम गाडी अले सोस सूचना विभाग ले अधिकार रूपमा सूचीकृत याना आ सूचीकृत या व्यवस्था रु प्राइवेट लिमिटेड जिमाओ आदि इत्यादि हो फुके चाहिँ छिरेको होला ओके सोले सूचीकृत या सोले अन्न 80 न तो सो का सीसीएम को जीसीएम को त अनलाइन को छिरो तर अनलाइन ने चले जाछौ चलन चल्ती सोइछौ सुमो अनलाइन छौ रातो पार्टी व गुम पार्टी ना बखस सटी एना ब्लेम मबी स्वेबले जी व्यक्ति डाटा मेउ सेटो पार्टी रातो पार्टी छुटे या मो सेटो पार्टी अलि मेउ अनलाइन खबर तो सुमो अनलाइन छ नि तकले मटे चाहिँ चलेछौ अनलाइन ख तो सारे एउटा सुमो आइन चलेछौ अनलाइन हो जसो छुटो हामीले चाहिँ सारा प्रचार प्रसार या छ गु मोबाइल इलेक्ट्रोनिक मिडिया टिमसँग हुन्छ एक सत्र नम्बर सुकेसया अनलाइन यसले सुकेसया रातो पार्टी होइछौ सुकेसया सेटो पार्टी होइछौ तर झिसा थयो मौलिक रूपमा जिम्न अनलाइन रो नेवा अनलाइन यसो नेवा भाषा हो ड्यामोफिल स्थित जो कारण नेवा अनलाइन न्यूज दगा दर्ज हो ख अघि जित देश स्पष्टतामा प्रमुख हो नाटा जी स्पष्ट मोडल लासा जिनाको दुबे टिम न स्पष्ट हो एजुनी सुराहरुले थो नेवा अनलाइन विशेषना सचिन न्यानो दै ख नौनो ख छौ नु पुस्ताइति
nu pusta mobile nu pusta net internet de one nukla sunana lekana yapino lekana lagada lasa oprobe no tin ale nu pusta wo bi mundala jiu bhasha चाहिँ online मा के मा meu jiu masido jiu paisa la chota cha जिनेवाते न्यूज मीडिया में जो मरो तो तारों पी गाँव से जो मरो तो धरा वाको है एरियल चुराया ले जो पैसा नहीं को जो का कटे आने को संसार में भी उन मार की मार ला ले नेवा ऑनलाइन न्यूज पाके वही ट्यूब पाके छह मार लगा के म्यूजिक को मार देता था एलियन जलता तो ऑनलाइन न्यूज सर्विस का गोया ना गोसना तो क्यों मुख्य कारण वो मुख्य चीज़ की पीड़ा हो वो पीड़ा छुड़ा है जीव को मोह जैसे जीव जो को कार्यक्रम जी निवाते मोह जी जो को हनीबाबी ये जैसे बाला जी मोह जी हनीबाबी दीपक कर जी मोह जी न्यूज़ शो टेव लगी न्यूज़ शो टेव लगी जी सा इंफॉर्मेशन क्या लगी शी क्यों लगी संपर्क क्यों लगी सही भी मरो तो ऑनलाइन न्यूज़ जी फू छह जी पत्रकार है बोले सही ऑनलाइन न्यूज़ द ऑनलाइन पत्रकार टाइप छुड़ा सी एकदम ये फास्ट तो सेम फास्ट छंगला ने थियो फास्ट की गुले जी झमेला मोरा थे जी चिकपी जना कार्यक्रम सुन्छ न तो न्यूज वेर की ना फोटो वेर की अपडेट अझ बाकी मेयो खबर थ्री फास्ट मेयो छुले आयो चाहिँ थो नेवात रही कम सोनी गल हुन्छ मको तो सोनी गल पिने पोखरा लु लुम्बिनी लु अनुजको मको विदेशे उन्मसी नेवात तो ऑनलाइन चले आयो छुछुनी बाजी चाइना थला बिरो जमजना अमेरिका हैन अस्ट्रेलिया हैन सोदा पेडा हैन चिन्छ सोच्नु दुकी मोर आश्वासन लागि गपटेटा तै खोजिन पोजिटिभ रेस्पोन्स होला त्यसले अन्तर्गत सुरासिन चाहिँ संचारी क्षेत्र डक्ले मध्ये द्रुतगति फास्ट सुराले वा चाहिँ इन्टरनेट मा हेटो अनलाइन ले ख त्यो छिटो ठर्क एलनी अनलाइन हो यो मेरो अवधि छु आज मलाई नन धालो अवधि सुराले डक्ले नामा स्पष्ट या कि ठो अनलाइन व्यक्तिगत रूपमा सिउ या पछि दिमोर प्राइवेट लिमिटेड दिएका नियम गर्न वछ दिएका सूचना विभाग सूची की दिएको यहाँ भाइ थे चुना जी मिले दिया कम से कम न सुनाको गुनेशो 5000 10000 गेना फुकेशो भावना खरेको ठाउँ चाहिँ सुरासिन चाहिँ सेल डिस्ट्रिब्युसन ले दि ठोखा तो समय सम्माल का मनो यो को गया विवाद है यो याका दुईले सुया विवाद म यो फुले विवाद है वो अनुभव ज्ञान रुन जिन रुन त अन्तर्गत छोराहरुले जे सक्षम खर्यो खर्च फिक्सन हक कटाउ चाहिँ ठो क्यापिलेबल लगाडा लाछ जे नेवा समाज पाके चाहिँ शेयर दिया वो सो पछि के हो रे म जस्तै जी लक्ष्मीदास साउजी जी बा निरञ्जन राई जी सुन मन्त्र काटुके लागि 10 लाख मा लाछ त्यो क्यापे दुई तर वो छु अझै व्यक्तिगत एजुनी थो व्यक्तिगत मजिमा जे समुदाय जति हुन मानेगा त्यसमा प्राइवेट लिन या मारे कन्सेप्ट हो ख एजन दर्ता प्रक्रिया मोनी फर्स्ट र मुनि बेला जी गो चाहिँ जिके टु ख एड टु गाडी जो सौ दर्ता गो यो पाके प्रारम्भिक रूपमा हुनेमा छा हुनमा लाग्ला गुब्लेटरबाट छि बाफुला सबल दिनको उब्लेटर या मुनिको कारण एजन जी सिकन्द सब वर्ष नि हुन्छ नगे उब्लेन गयो कि 3 महिना लिबट नहोए ढावे त्यो स्त्री ठोका म्युजिक व्यवस्थापन छोराहरुले चाहिँ विज्ञापन विभाग न्युज व्यवस्थापन अपो छापाया म टाइपेना चाहिँ स्वासी प्लेट देख म डिस्ट्रिब्युसन या म ठाकुर विषय छोराहरुले त्यो स्टेसन नै देखा छु म एरियो मतलब जो सुते 7 बजे निसे 11 बजे तक सम्म दे अयो ड्युटी आवर गर्न राकेश मर्दन हामीले बुझ्न उठ्यो सन्जेल ल वे गइन ड्युटी टाइम बेट हो छोराहरुले सुते 7 बजे 11 निपत 4 बजे तक खाना मे मुनु ढेमा उले सोधन रत्नकाजी मर्दन वे क अहिले हानो बनी 4 बजे बनी मिनिमम 12 बजे तक मेमो ढेमा गुब्लेटको ढाबले गुब्लेटको अनलाइन चलै गुब्लेट अघि अफु जाला पकाम अघि सोमो पास्पी विशेष चाहिँ सुरासिन चाहिँ आपले छु अघि जिन जन्मलाई न ढाटे सेलिङ यो को नम्बर है आपले न्यूज सोर्स सम्बन्धी सुले ढाबला थुने ठो न्यूज चाहिँ परम्परागत सुमोल ढाबला कार्यक्रम हुन्छ नि मन्त्री परिषदले बैठक हो अहिले वो न्यूज ब्रेकिङ यामा रासम पत्रकार अनेक छया अनेक आइया चलन न मग्या ख तदारु मिडिया फेफु जिउ मिडिया अदन मिडिया अहिले वो सोर्स लदै
अहिले वेयर अनलाइन न्युज बिगी मुभी जस्तै हुनुसियो सुङ्गु पार्टी पेङ्गु पार्टी दट इज सहमत नजिक हुँ टाइमে सारा पत्रकारिता सिंह ये पत्रकारिता सिंह नेवा अनलाइन न्यूज ला उन पई हो आते आर्थिक रूपमा रिपोर्टर लम्बो तर नेवा भाम दुबी रिपोर्ट अन्तुनी टेलिभिजन एसया पनि निर्णय वेट अनलाइन सेसले मध्ये सुनाबी त्यो टेने बल्ला त अन्तर्गत नेवा अनलाइन वन न्यूज ब्रेक चाहिँ यहाँ जी त्यो सुराले जी रुम बिग अवस्था छ नेपाल भर रिपोर्टर तया ठाडो से पत्रकार तया मको ट्याक्टिस जिउ अनलाइन पनि विश्वास को बि मेरो संस्था कोबिन तो सानो जिमुला बनि पनि वे टेलिभिजन है ठुके दसला सुजी सँग याक न वे त्यो भागमा के छैन छौछो भोक मेरो सुराले अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज सुने सोर्स राष्ट्रिय समाचार समिति कोइना बुली फुलाजन त बस्यो राष्ट्रिय समाचार नजिमसीसँग त्यो फुलाजन रे अलि मेरो बीबीसी टिभी सोर्स त रेजुलो कन्ठाला गठाले ठो बाइक न त सुझाव एकदम बा जिउ मौलिक देना पछि मदन राई नाच लो पनि जे बिचारा मदन कृष्ण श्रेष्ठ भगा बाबुले सुन जी कसो टेर छ भाँदै गरेका जी फोन नै भन्दै ले मन नै न तालो जी के न फोन न ठेटार गाला जी भटिजा चोइस न उजुनी एरगासीको चाहिँ लम्बो जो मदन राई जी दिएका टिभी दरगा अटके भुली सोल थनो पर्ले अनलाइन न्यूज ढकले बालाउ पछि गयो न्यूज अन्यथा कहिदिए मते ढकले मध्ये अनलाइन नेवारको सोयहरु यात्रा पर्यो बुङ्गडिया यात्रा महिने जुल 1819 थियो 16 गुटे चाहिँ पेङमो दल यात्रा हल्ला छ 1300 थियो अनि बाध्य त मत सुले दाले तिसो अप यात्रा पर्वे न्यूज अप बिमानेली भिजडो पक्यो लागि थोचै सुने आनो चाहिँ अनलाइन जो पोजिटिभ थोचराहरुलाई सुनागुली सोइसुङु सुनागुली सोल त्यो खोजै स्पष्ट हो अनलाइन न्यूज बाकी हो कि जी भन्छ कौकी ठके ल्याब हो त अन्यथा जी तागो खमटे तर छौजो खटे छु हामी नेवा अनलाइन न्यूज त अमर अझ यहाँ कने जी मडी हुनी त एन अनलाइन चलाया छाराले नो पुस्ता ठुके विश्वास आत्मले सेडी विश्वास कला Pilipin sunso bi pas pindu China sunso biru jimo sunso biru em सब भुली कसुरासिन चाहिँ फाया चाहिँ सुरासिन अनलाइन या पाके सिका जुना दगा चितो टाइम होला भुलके चाहिँ जाग्न सिपी मा लास अनलाइन ने तिरगा टाइ एजुनी जी फुके जाना चाहिँ सौ संकल्प सौ चाहिँ जुन त हवा सुविधाहरुले चाहिँ त अनलाइन समय मन्छुमा ठाकुर अनलाइन चलाया हो जिरो हस्पिटल चलाया हो न्यूज वेल कि फ्रेम अफ के छ सुनो तरो चाहिँ जी जस्तै हेलिकप्टर दुर्घटना चाहिँ मेरो अनलाइनमा बिरङ्गी जी 2 घण्टा लिबिले जे मैले 5 मिनेट के बोलाएको 2 मिनेट के बोलाएको त्यो लागि चाहिँ अनलाइन यो व्यवस्थापन चाहिँ सम्पादन व्यवस्थापन गर्यो हैन ल्याएको छ वो चाहिँ छोए खासे चाहिँ सुरु सम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ लगभग चाहिँ फुसा 24 घण्टा मस 18 घण्टा याको अनलाइन 18 घण्टा छोडो बाकी चाहिँ सुरु चाहिँ न्यूज सम्बन्धी विचारमूलक सम्बन्ध अलग-अलग निताको मोडे राटो पार्टी छोराहरुले विचारमूलक सेतो पार्टी छोराहरुले विचारमूलक नेवा अनलाइन छोराहरुले विचारमूलक कम न्यूज इन्फर्मेसन आउँछ इन्फर्मेसन छ न्यूज अपडेटहरुले तदाको न्यूज चाहिँ बुनी मुखको हिसाबमा चाहिँ न्यूज इन्फर्मेसन दियो अहिले मेरो चाहिँ जिल्ला घण्टाला टटरो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बीएमा पत्रकारिता हेलिकप्टर दुर्घटना जी ठन्यवाटे मुख राष्ट्रपति गणवनी थुना राष्ट्रपति नेवाको जुइमो ओ न्यूज बीएमा ओ या बाइक न नेवाते कगा फु न्यूज तक आतको बेच्नहरु जता चिसिरो भूमिदेवीजीमा मण्डाईजीमा आशिषमाईजीमा भिन्डुनाईजीमा कलाकारहरु सम्बन्ध उठीमा तर विचारमूलक या लागि आग्रह सुराहरुले जी मलाई त व्यस्तता जी रिक्वेस्ट म बुझ्नु त्यसै मलाई नि यो कलम मलाई विचार धारणा भन्छ नेवा समाज छ लिड छु वेगळे आग्रह हुन्छ सार्वजनिक आग्रह यामा आवश्यकता मरु हैन वेगळा पछि नेवा आन्दोलन नाप्न पाउँदो मक एनर्जी थन खाली तै गरे स्टुडेन्ट्स संध्या टाइम्स सम्पादक आजीवन त संध्या टाइम्स लगभग गुल्डो जीसी त नाप्न पाउँछ ठौठो गर्नु व्यस्त वेगळे कलमले जाडु राइन जी वेगळे कलमले जाडु संध्या टाइम्स एसोसिएसन उल्के संध्या टाइम्स यहाँ हो न नरबेश्वर पुराण जो ठिकै सुरेश नभए काइसनो अठे पुष्कर दै कमसे कम वेक अफ न्यूज प्याट्रोनियम हो विचारमूलक चाहिँ चोसो चाहिँ ठिकै चाहिँ चोइबिर गाडा लाज आमियो रोच
थों से दिन बाद जी जिम्मा कर दोनों क्यों ना थों से दिन बाद जी निम राइटर तो चुके मां थन सुरेश दो जी सुरेश थो बार सुरेश यू पानी थोपा राइन यू पानी चोई तो से दिन ले पया मां से दिन ले बजे जिम्मा कर दो मियो व्यवसाय को के विज्ञापन गुरु चोरो चाहिँ मियो खखा कि से दिन ले बजे सोनु लिपा विज्ञापन सुन्या वो निकु सँग सुन्या र प्रतिबद्धता थ्री न मिटिङ सुनेलो एरेक्नो अफिस चाहिँ आत्मा ढाको छ विचार मुलुक या लगे अनि म यहाँ पाके मलाई यहाँ पाके कम से कम यो हप्ता छौ छुए वो नेवार समाज जी छौ विचार बि ढगाबे कप्सन मेल लाग्छ मेटा हुने खमको अन्त त बिराजी यहाँ प्रयोग भयो कि नेवा अनलाइन दाइदिस सन्डे टाइम्स दाइदिस मेरो नली पत्रिका दाइदिस मेरो सम्वेक दाइदिस मेरो चाहिँ इनो प्रकाशन दाइदिस ओके दिने छौ सचेत भाषा सुधारले चाहिँ नेवा भाषा सुए सपिङ गर्नु अहिले नेवा भाषा टाइप या सकिएर झनै कम से कम नेवा अनलाइन दुनिया सन्ध्या टाइम्स दुनिया सुएन सपी व नेवा भाषा टाइप या सकिदो एदिन ढिबा खर्च या सान तबिन जनशक्ति छिके पर्याप्त बरो थो नेवा अनलाइन चलाइ लागि धारे ढाको छ भागी मानि रहना जी प्रमुख यो नाटा के सोमो बस्पी सुएन सपी समाचार अहिले कम्प्युटर टाइप न या सपी नेवा गाई व्याकरण न सपी राकेश रत्न विराज आ विषय दिस पत्रकार टकया चाहिँ आरारे पास न वहाँ सुया सही ल म एजुने जी विनम्र आग्रह छन् दाइला नेवा अनलाइन न्यूज थौ सेजिन त फुटे फो निरन्तर चाहिँ विकास नियंगे छिपिनी पाके हपाजी अन्तर्गत चाहिँ न्यूज अनलाइन जुफिकेसन छौ चाहिँ मगस्ताई सपना दैनिक ड्रीम रहेके झिमो सानोतिर मकटा छाएर दाइला थो अनलाइन न्यूज संसार गरी चोपी नेवा त बनफो थो अनलाइन न्यूज कुनै पुस्तक लागि चाहिँ ठो बुलफो थो अनलाइन न्यूज जो हरेक घटना हरेक विचार तत्काल जन सम्प्रेषण याफो र यो सेट इन्डियाको चाहिँ जिस अनुभूति कारमा एजुनी चाहिँ छिक्पी सक्न चाहिदिल थौठेना भाषण याउ एफिकुलो मो कार्यक्रम मोडलाई दिएला टुचा जग याला नाप्लाला भयो अहिले सभाथे याला धरा धरा सभान जुल विचार नटेर त नाप नेवा अनलाइन त ठेठे यासे जिका राजबाई पुष्कर दाई राइनजी अनि मल्लाई वेकअप सुझाव मिल्यो वेकअप नि सुझाव सल्लाह त नेवा अनलाइन न्यूज सेवा डाके से छिक्ने पाके बिराजी चिरु टुचा दु चाइना चाटे ना पना नेवा अनलाइन दे छिक्ने पाके सरान ग्वाल लिन भलो सके हस्ते